Thaithano cio tuku niguo mwaki uyu urerikana uratuthukire nyumba-ini cia wonjoria cia mwena wa Bisil, kuria mwaki uyu uratambire na njira ya naihenya na kumudia nyumba cia wonjoria itanyihire 40. Biashara mingi zimeweza kupotea, watu wamepoteza pesa mingi, mamilioni ya pesa. Kulikuwa na mahoteli, kuna maduka za nguo, kuna petrol station hapa. Hata ni Mungu ndio imetusaidia hiyo haijalipuka. Kwa hiyo watu wamepoteza mali yao. Gutire mundu uraguraririo kumana na mwaki uyu, amura tuthukire onjoria othe mathiete micini na gutire kindu kirahonokirio amukurerekana mwaki uyu urathire na mbere gwakana kwa ihinda ria mathaa 3. Ningeomba tu wale ambao wanaweza, the well wishers, ambao wanaweza kusaidia hawa watu, ni vizuri tujitokeze tukapate kusaidia watu wetu. Ona itora-ini ria Lumumba gicigo-ini kia Roysambu kaunti-ini ya Nairobi, onjoria matigetwo na hathara thutha wa mwaki gututhuka utuko wa kiumia na kumudia nyumba cia wonjoria o hamwe na cia guikarwo. Andu amwe macungiriirio gukoma heho-ini ni undu wa hathara ya mwaki uyu uria urekwirwo uratuthukire kuma nduka-ini imwe iria yendagia gas. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.